o nasi e talki ko nanɗen ceernoɓe ɓen ko magateɓe cheikh oustaz alhaji ɗayru gasaɓe hajjoyi sikke wala magateɓe ɓen abdallah mombeya ɓe waɗi yawtere e ko yowiti ko tawɗen fina tawa ɓe yewti fi piɓi ɓe yewti fi talki e kadi ceernoɓe men cheikhuɓe men cheikh abdoul asis alkundari heɗiɗen ɓe hanki kamɓe kadi ɓe waɗi yewtere fi ko yowiti ɗum min ila nuni angola miɗo tewtade ɗum miɗo wadde tewtewre fi ko yowiti e nasi e talki miɗo janggayno fatawaji fatawa karamokojo maɓɓe tigi kamɓe wahabiyankoɓe o maketeɗo Ousaymin himo jaabi ɗum e nokkeli heewɗi e lande sertuɗe kono sabu yi'ugol lan ɗi jaabandiyeji mi wela karamokojo koyo wonu nunɗuɗo karamokojo koyo wonu yewtowo hara o janfota e konguɗi makko wallahi no satta e ande mi nani goɗɗo janguɗo o nonde diina ko karamokojo daro wiya nasi ko sirku talkuru ko sirku e tawata hay karamokoɓe ɓe o ɓarori ɓe ɓe suusata urtugol hunduko maɓɓe ɓe wowlan billah ha ɓe suusa heɓɓutugol karaho maɓɓe ɓeyna nasi ko sirku talkuru ko sirku nde ɓe yewta fiiɗu wo ɓe waɗa e détail mais pourquoi onon karamokoɓe amen fulɓe onon arɓe kesum fi honnu o ñoggayde wontere fi honnu si tawi on landama sifaɗen lande o windanama ɗin hutubaji ko tora ɗon jeeja ɗon ñaaga ɗon ko yon laaban julɓe ɓe reedu weƴƴi ton konnguɗi wiwɓe ɓen fof mo beeyo ƴettu ɗon eyno ɗo o application ila angola mi janggayno mo fatuwaji heewɗino e makko ko Ousaymin waɗi hanki mi artirimo kadi ndi dartugol toujours ko honɗum o yewti kanko winde ɗo attamayim himo landa lande heewɗe attamayim wala himo landa ñawore fi waɗugol talku himo landa ñawore fi waɗugol e hoore mum talkuru alqur'an himo landa e waɗugol talkuru awlo lande façon kono wallahi himo landa hay kamɓe arabu ɓe jakka hiɓe tawi hiɓe ka maɓɓe to wona no ustad yewtiri fi o ñiire ngiiru ko jama o waɗanta paykoy fiisi koye wata yaade e jakka kamɓe arabuɓe ɓen kadi hiɓe ƴetta ko wiyete ko yiitere ndondu azib ndondu ɓe waɗa ɗum talkuru ma ɓe waɗa ɗum ka cuuɗi maɓɓe woɓɓe ko guri ɗi waɗata o nonde quoi jinnaji ɗi o suusata ɗum o jaabi ngal landal façon mi jali o wi amene kadi ko ni men fini men tawi ɗum no wowle kono mi anda o wi laadri mi anda fi hon yimɓe ɓe woni waɗande ɗum o wi kono noon ko ɓuri moƴƴude ko yamira julɗo nelaɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo yamire ye moccitor ye moolon c'est ça e musulman ko ɗum woni karamokojo ka anda wi mum ko a faama wi mum ko wata heɓɓiton pellet mi fenanta o min kala jooɗiɗo wi'i nasi ɓayru min mi anda nasi si wona windugol ɓura windugol zuyina linnas inna haha la risquna ma lahu min nafad inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin sifa de ayeji risque wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa laqad hammat bihi wa hamma biha yuhibbunahum ka hubbillah si ayeji jalabu e muyban goɗɗo ƴettiɗe windi o barkinori e pellete julɗon imo andi wona ɗum okkata pellete o fiɓa ko nde windande makko okkortamo goɗɗo pellete julɗo on nde mo waali ka labtani mo waɗana lekkele himo ñawdade ko wiyata allah ndikkinam pellete mo andi ɗum ko sabu o men mini wona ɗum wata mo ñaw pellete julɗo o waɗata ko ndu talkuru ko windi ayatal kursiyu guluje tati ma teme tati e sappo e tati o waɗi bakan ma ko windi simoji alqur'ana o waɗi bakan pellete julɗo fiɓa ko ɗum dandatamo ko sabu ko
ko barki dalol Allah o ƴetti wona ɗum du'aji hewdi tawata di jola hay alquran di jola e sunna du'aji hewdi ya musil alburhan ya qawi al-arkan ya man rahmatuhu fi kulli makan wa fi hadha al-makan ya man la yaghlu minhu makan ahrusni bi aynika allati la tanam واكنفني في كنفك الذي لا يرام إنه قد تيقن قلبي أن لا إله إلا أنت وأني لا أهلك وأنت معي يا رجائي فارحمني بقدرتك علي يا عظيما ترجى لكل أديم يا عليم أنت بحاجتي عليم وعلى إخلاصي قدير وهو عليك هين يسير فمن علي بقضائها يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أسرح الحاسبين يا رب العالمين وين دوغو سفدي دوار أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وين فلق الناس لو تبيب دمو يار نبيب دمو يار نبينغو دمو والله بالله هنا دومي جانغانا ينكو جابي wo adiɓe moƴƴuɓe ɓe waɗayno wallahi fawza usayminu no wi wo adiɓe moƴƴude ɓen ɓe windayno nasi ɓe loota ɓiɓɓe maɓɓe ɓen billahi mais kon no pullo fuuta tawɗo sifa ɗum o ƴetta fo rotta e worde o duufa nde wotere laabane jama o reedu yete jama on kanko himo décortiquei ɗo ko wiyete tal o ƴetti façon tati wo talkuru no woni façon tati talkuru ndure e mbile moƴƴini tawata no jille mum inɗe jinna inɗe kaayi mi anda inɗe ndure e malaika fof no ukka e mum o wi ɗum sella no harmi yowi tago o inni talkuru no woodi talkuru tawata en anda ko honɗum winda e mayru wona e haala men ara ɓe faama ko woni to o wi ɗum talkuru kadi no harmani par ce que en anda ko windi to o wi talkuru tawata ko alquran ma ko at-ta'awuzat o wi ɗon kadi karama ko ɓen no fecci ɓeya no wi no sella ɓeya wi a ɗum ɗo tigi tigi ko yo tigi moccito ko ɗum wiya detaya ɓayna dina ka na an jeeyi wona an na dina ma ko ya yewtu ko nelaɗo waɗi maɓe waɗali maɓe ɓe yino waɗeɗe haɗali ɗi faɗin piiji par ce que hande nelaɗo ya goɗɗo no jooɗi no winda nasi ɓe ni nono nasi windata no harmi ɓe yaali ɓe haysi ɓe waɗali ɓe yaali no waɗa fi noon ɓe waɗali ɓe yaali no waɗe ɗum holla no harmi ma ko sirku ko jelo ɓurana ñawde ko honɗum hande haɗi ko nafayno ɓawo ɗo nafa en enen woɓɓe ari naadi sikke e mum en fof ɓe waɗi dut en lotto nasi en ala imanu nafay en ala gondinal alquran allah wawa e nafude battina ka ɓalɗe wano nasilu min alquran ma huwa shifa en ittiɗunomi programme haray pellet makuji goo ko manipulation banda wi'ugol nenirawo ƴetta ngiru ma mocca piɓa waɗana bobo e dande o wiya allah ko ronkuɗa ko mimmi gayne wallahi nenirawo goto woltaɗo billahi nenirawo goto fiɓa ɗum mi wondiri allah nenirawo men hay e goto fiɓa ɗum o wowlata ɗum o suusata ɗum wi'ugol allah ko ronkuɗa ko mi gayne jamais hay o coora ɓale min no mi yiri ɗum noon ɗimi jangi ɗin mi humpiti fof ko yela ko coora allah ko jaɓo wona wigol juu weli ja weli hama juula weli tawti weli ɗum fof ko yela coora ko yelagol hunde haray vraiment onon karama wi no fatwaji makko ɗulle ko karama kojo mo onon wahhabiyankoɓe onon wahhabiyankoɓe e kanko le wona no wowlirto noon o wowlirta e kanko o décortiquay o jonna raison manji ɗin fof karamankoɓe ɓen ɓe kaari e windayno looto wi loota ɓiɓɓe mumen windayno waɗa talki ka daade ɓiɓɓe mum waɗa e guri ɗum ɗo fof fatwaji makko mo yowi hara menen ko ɗum men mari komin jeeja o argol moƴƴina yewtere mi yaha mi janga commentaire ji mi tawata pullo fuuta yurmi tawta enen e yurmi fitu goɗɗo woni karama kojo so ari o wowli an ala hakkil ala ganda ala faamu ya waɗu recherche ya ɗaɓɓitu an ko goɗɗo wowli o fi tun ko karama kojo mi holla o application on ɗo téléchargement o wiye ko fatwa a cheikh ibnu usaymin o fatwaji makko tum fatwaji noon gulu